ngathi uyakuthanza athi asambe endlini yami kumbe Steltas kumbe Shandon la Zabondona akalali ene yena angeke abe necherry yena uma ungathi ngiphethe bo cherry phela amayelo bona se-White River nani next don't komba nonke usinine hlala lapha inzalo une secret room lapha eish that's where the altar is lali altar labo likhona khona kahle kahle that's where they bow before it bakhulumisa lethi indoda yabo lo ngeke utibone wena phela lo muntu nakahamba ayothwala bayamgqaba bamgqaba la endlebeni bamgqaba la ngasemehlweni ngeke nethi ubone yabona yena ibonwa nguye iviwa nguye iunderstandwa nguye yabona wena nje uthi ubonela nje you understand so lapha kulela kunala aguca khona akhulumise lethi indoda yakhe khona because lesi sikhathi utomtshele nokubuka sasa labantu bakho ngiyababona bayi 8 bayi 9 bafake la kule viyana yakho nala bayi 3 ngifuna kuba 7 that is why uthola bo cherry uthathe cherry clubini uhamba nayo mara ulele la kule cherry ivuka imandi yayibona ivuka imandi mina from experience kunalomnye cherry if I may tell you my brother now icherry siyasomana okay sharp siyasomana 1 2 1 2 1 2 inhle icherry lokuthi inhle lokuthi nami iyangithusa sesuhlala ngihlala sentini muhle seshe nami ngiseyakusaba uthi akani wasabona you are my type usho lo cherry uthi no what do you mean I'm your type uthi but let me tell you a secret mina bengijola nemuntu lo onke malanga ekuseni ethi nazivuka 150,000 onke malanga mhla ka 1 till mhla ka 31 utonyamala nama 4 days 5 days akutshela ukuthi net mabalele kanye bavuka ekuseni billionaire manje uthi ngathi sita ngekuthi ngakhele makwami ekhaya ngithi thengele iflat ngithi thengele 2 imoto yabona uthi uvula isupcase yakho yangikhomba nje labo Gucci nalabo Louis Vuitton wamba ngani isibone semanje uthi lo chela ngifuna yinye naye imoto yathi uzikwendekani usine kwendekani uthi there was a time lo muntu wakucuka abangiqhamle kham yamakham zakhana uthi waguquka abangiqhama uthi wambuta wanting ukuthi ucabanga ukuthi yonke le ngcebo ibiyaphi ubuta lo chama ucabanga ukuthi yonke lento le uthi lo cherry ngaba nenhlanhla lokuthi nembeza wami wakhuluma nawe wathi play along ihlisa moya uthi into lengabaleka nayo kulela khaya esentini nethi ngabaleka nefoni yami lebe ngiyibambe ngesandla ngashiya konke that day unfortunately sengibaleka wona ama brother sekulate lento sengidle sibeletho uthi uyabona umuhle njani angeke ngibe nebantwana in my life ndoba umhle mahala nje ngize ngigugele you understand the way labantu bacruel ngakhona they can do whatever it takes net ukuthi babe nemali ukuthi wena ulimala kangakanani ukwenta akanenzaba yena ufuna imali yaso kanti bantu basimo uthatha kufuna ulimala nembeza ungabe nayo bathi limata nembeza bathanda ngokulimata nembeza you understand fana njenge netinkabi kunjani babulala abantu bacela bakubulala lo nembeza yabona ukuthi bangathamba ubulala lo awubuthi no questions asked na imali yakho abo you understand so nakuthola nawo kunjani yabona so bantu abavula imehlo ukuthi hawu lona sifunze naye wasiyekela emkhathini isikolo rich kanjani out of the blue yabona bantu babulawa yini usela lwakhe babranda yabona lo outlook obala yona ngesibale negama before sicala kushuta uthi yona nesiphiwo and he's not aware ngile sahlala lengena sicoca about something and he told us ukuthi baya bamhlabela ingane baya bamhlabela ingane emngane wakhe ngile ukuthi babulala nembeza ngena lapho kule secret room bakunike emkhonto bathi bulala konke lokho vele bathi nekho vele kucala kubulala so that guy bavela kubizwa lokwazi lokwazi mawafika ngala kufe umuntu omsana so labantu labo angithi wona bhuti uma sewuyale bantu abaningi bayiswa ukuthi sengifuna kufana nazibani yabo
sengifuna kufana nazibani Yeah. sengifuna kuba Julius Malema. Yeah. That's why ngibala ama politician because I know ukuthi yabona Yeah. nami sengifuna kuba ngizibani ngenxa yenhlupheko yabona